irakari y'abantu. Irakari y'abantu ntakwakira munonga umukasheshaka akorwa mukaga kandi ibiro 25 mu kwezi ko kubanza turi umwaka 2025 ranga simwe watisya kandi tukahendera wikina no kwezi pora turi kuhendera nikutabarsya kandi nikwendeza izo barungi eri ngin program ishengero kandi yakoraje Edwin yasitamamu ahabwa munywani witu Bowazi kandi tuzagumzamo na program kabutosha twina abagenyi bitu barkwije ku bantu bagenda batuganira ahashonga zitari zimwe na zimwe kandi nibije tuyagamba amazina gabo pora Sky TV neza gutanga program yegeneza kugitwara mpaka kusia ahasha zitu mukaga eziyangwe igi program neshubwaho aba eka ya Crescent Hotel ishangwaho ahari muri Kamukuzi kandi hotel ejo n'ibintu bingi munonga bei yayo ne basika kandi ine mwanya murungi n'ibintu birungi aho kubyama aho gukora conference ine conference aho zo gukora meetings ine mbuga zo gukora mu magenyi ine n'ibintu byona facilities zone zo kwetenga eka ya Crescent Hotel niyo hotel yawe nyamurungi. Twatandika kandi na munywani witu muchunguzi benje mbamanyaka kada muchunguzi twakwakira yabare munonga moderator witu murungi honorable Koraje wonyikirize mbaze ntangirire batahibanja bunye naha kana sime naba bari kutureba butosha abakunda program egi nimbatengere mwaka musemurungi abamwe tubeta kabugabwine haha kuyiha mwaka gutandika kandi nimbatengerane na weekend nungi mwe bari nonga. Yes, of course abantu bashema program campaign za hisirize ukwe yaba handikire inara emno gweta kashohize roadmap kunkayo ni program hisiriza kwashikira higuro ni kiri mu ihangariona konka shemane kiza amaza magarungu buriyo muri kubananda karuru ubari incumbent ubahina ayo nayetsimba busya natekora mwaka consultinga akagera nabantu be muri kambwene beyoreka kandi cyashema kikiri kiriya wo ine cyo tambere bakugarra ikunka wabutene cyo kozire ndibakuyihaye. Okay, yes umwami Anselm tugambiraga kufibanda bari munonga umwanya Koraje mitewe kanisa program batahibanje kupashanga naha muriro kurungi amazina ni yanitwe Anselm mukora wa FDC currently mukariyo naza PFF so mwe barabu kunyita kwijaganira abanyuganda muramugora bino tereza kandi katwara mu gishogu ndabarisi abana b'icyamushanju abafunera results zabizo bariya nyumazyo kandi mushabena n'abazire barwane kureba ngo tubakwatagurika mu kubona kubine bakakamara rumbana ahubwo kuba abana bine kushoma kunkana magara na n'ibindi bine kutamba so basitinge principles kore no yendo mwana wawe agire discipline wana yenda mwana wawe ashomere ko mwishomero ry'idini orondishomero erine principles zo rukwenda kunka kandi erine na nebushare ebyo rukubaza kandi utashanga umuntu najyaro ni no kushomesa abana n'ibindi so abaturutse n'abakutureba mugumeho tuganira ebare umwami alinitwe Anselm ndikora kandi kurga kwe muri ibanda umusongora twakushemerwa kandi iwe yigambira ko abantu basongora bari bakureba mwe bari muno government ne baramucha imwa Sky TV government ne turamucha ne baramucha iwe shino government waje muri umugambizi wayo arabi waje muri nakulitenda mu cyukuru go government erusongora. Okay, so government ne baramucha nemwe abari uko abari barora imbaletere ndamucyukuru go mu government ya Uganda nebendeza ubumezi burungi kandi ne basaba
ngo saho bwera ke yakaruru mukagiye muno budunanizwa kandi mugiterera karuru uburo buraka mugiterera karuru government yainari niyo ndamucyenko baletera nizire mbene ndaga DRC nizire n'abanyana banje baba Kongo ko nkabangambire ngo weekend yesterday nizire nabo bajya Kampala banjire ngo Friday bajya Kampala then Monday barigayo ngo bagire kucakara kuruga Butembo se bagenzi banyana banje ba papa Mbunda abahe nyuma ngo abandi basoko bataka imikire aho ko icyo batwire Kampala bwo kucakara basima kandi no ngude ibiri zikorwa .services na PDF orwa Kasindi Beni na Kasindi koraba Rivasemulika kwambuka ikidiyeri kujya Butembo nazo ziri nzukuru oro koraba Butembo ndwe ntweirwe ndongo zisize koraba rwe Mutumba ujya Karuruma ujya Kibindangwe ohendera uri Butembo naruo ururi mukorwa konka nakusabire ngo na government ya Uganda apart from the road eyongereho ikidiyeri cya amani kuba kiri cyo roho mukuba mwambara motoka mbambara umfeze zinkenke tibiringe byitwa no mani twan twine ferry eyo kurga wano crossinga noja ajumani norga saidia kunu ya madi mu West Nile saidi za madi okolo na ruwa noja ajumani halo HDR hanu ikoraba hanu warga Masaka no wano kujentebe na halo HDR bate bitu norangu halo HDR kindi cyo kweba kweta na Masare ugazengebe kuzana Masare very good hati ebi norangu Masind Port ari cya Masind Port ni birungi ni bitwara motoka nyingi mbwe norangu nobokuboroho no konke bicyitwiri ikintu cyora ikinda biri mu yesterday the other day na yesterday mbeni ngarka kiri norangu haloho standard is higher konka hasigara mu tutejya amatu kandi umukusaba kumwe konka abazeire murije hakuserra konka mugi hakora twine kizuba abazeire bona bagira mukuserra bayobwa kura netubuleminga western culture ngo nimbi Erieta konko mu western culture billionaire alishwa ngo no mujukuru na soko ba billionaire an industrialist alishwa ngo no mutabane nari mujukuru na soko ba an industrialist hano mugeiga wente 10 omutabani in the next 2 years na atene na bibiri so turije ahakuserra konka tuje na hakora Nonga umwami warwo mu government government nebaramucha baniwe watutandikira turiyo turebere electoral commission yataho program yo kutera karuru umwaka ogu ine program of course twatandikire abantu bariho niberebera umumpapura kureba amazina gabo gatarmu ningagarmu of course har mufia abantu bamwe myanya ngwendi jenyi government ngo tarkwije kuba yo bururu ngo aba bantu babihamu barafutera n'ibindi konkambo y'icyo cyo kugendera harimo ningendera uja mu program yatandikire abantu bari bereba mu karaze z'abaronzi nambo ino nishaba imwe bakureba sky igishaha uyu magenda ireba ikakase yabaye umutezi wa karuru takaba notera rwari ahar candidate wawe kunu utarakuza kumutera karuru mbenu setting yona yahwire yo kutera karuru koronda president ba member ba parliament ba LC 5 councils na 3 nabandi mbenu mu mushango ogwa hwire yakacare ogwa kote karga kugira gwa presidential kote kagira timbenu karuraka karukuza kuzamo habeho electoral reforms hagire ibintu emwatamo nangwe kasaitinga imwe na bimwe kubagire umurukiko abe bina nagona bikereza na habe tutakaga kumukaruru kutera aka president na parliamentary na local government
councils tutagizire impinduka byo kutera karuru bakabine enteekateeka zaabo n'enteekateeka nimuza kuzihayo nimuzituganira mbwenu ijo turebire obo kitinisa minister wa constitution affairs Minister of Justice and Constitution Affairs Chairman Mao nawe yagira biyabire nateekateeka ebimwe tindi kumanya hibyaherire n'abandi mwena twaza kuzo mu karuru tutakati zenteekateeka zo kuhindura mu by'obururu zitariho. Do we feel ngo akaruru akanikija kuba free and fair kurigirira ko tukuyabire gambire ngo kakata zazitagiremu tukaraba free and fair mbwenu kandi katwaza kazamu ejo zenteekateeka tutazitiiremu mbwenu tumanye ngo nakyo ekisire gaju nikizagaraka kiite na bihogo webali ate kyokubanza itwe nka gavumenti tihine omuntu tutangire kuleeta mpindahinduka. Unfortunately tihine waziresere tukamwima certificate of financial implication. Mateka ga Uganda nagagera omuntu kuba banana kuleeta a private members bill na asaba leave of parliament imuha ebiro 45 kandi gareke muhana ba researchers ba legal team ya parliament okubaga amateka ga then obuitekere buruko bari ne financial implication ha consolidated fund ajo Minister of Finance, Planning and Economic Development moha certificate of financial implication. Heine muntu wena omba MPs betana bera mwenda o asabire that leave chokobanza parliament ekajumwima heine wa parliament hiro rusoro ito ka government tukamwima certificate ejo. Number 2, reforms zone ito ka government kujya kuzikireza zisebiri kuba zigenderire okuturahukiza nari kutsobozesa okuguma mu bwebembezi. So reforms mugambo umurano mwenda nguzikirize kurungi so kwikiriza reforms zo kutuyomba tegeke ha echo mugawe abakutorora mugawe so reform zigenderire kutureko mutegeki. If the answer is yes, ndije kuzikiriza. If the answer is no mugawe, because we cannot legislate against who does that? Tutsobora. We cannot legislate in against our wishes and aspirations. But number 2, nyoni ntekereza ngo echukuleta enduru ya reforms nali ngo abantu nibende bimpinda hinduko muntera y'obururu nukugira ngo reform number 1 esemiriye kuba kugendera haberagira biro. That's the first reform. Abantu ukono tuli mu government turi abantu bagamba abantu obuzibu bwabo nu amateka nagaloho gonka tigakoratero. Number 1 hasemiriye kubaho airplay eye kumara on from a national broadcaster na kote nuko yasazire nangwa na kote kasinye omusango gwa Dr. Besigye na Uganda gwa UBC sawa national broadcaster weyanga kumuhostinga kandi nukusasura safiri kote ekakeita UBC milioni 500 million switu tugira mu kigwiri kandi echo ni kiretwa paniki ya abantu nyabuntu because that's not a government stand. Tugira ngo muhostingi uburano wenda murete nito abanere tugambe nawe uburano wenda umuntu opposition eja gambe uruyebajo hija ba movement bagambe ecyakujya gambe cyo kujya kusenyense nija. So ebintu bya individual ngo umuntu opposition yataho mu radio ngo bamuyihamu ngo ya bookinga kujya TV ngo babisazamu ebyo bigwire kandi bukorwa abantu kabantu. It's not a government stand. That's number 1. Abokuba na 2016 akarura ko lino gambaho na court case lino gambaho president first debate tarizire ubuyizire first opening statement debate ko opening statement the debate was sealed kuzo wakatandika na ajera
that I am not here to talk about Uganda as it was or as it should have been. I want to talk about Uganda as is. Uganda kukweli. Uganda as it is. The debate ended. Ya history ya cities na cities debate yao. So abantu beitu beine panic. Iyo kugira ngo haraho nkacagulanya hano ngumutanje kugamba. Uwo kujya kugamba naje kujya kugamba naje. Naje is he going to declare war against the state? Akids hand for distance. Global High School ya gamba. Hence agenda base. So that's number one. Number two, amateka gano agaloho kuba gakoratirwa no butakuba tiri kituyungireho ngemarira omuntu obwara tusinga on polling station X results ugene ko kuziri paka National Talent Center, whether it's in Kololo or Chambogo, no problem. Neto turamusinga on X, that should be the trend. Number two, haricho kubaho district eyatera abururu bwingi kucerane namba y'abantu kutera 100% na 101%. Ibi biryo kuko ebintu tuzokesa kubi nubukana karuno butukaine nibyebyo. Number 3, omuntu aricho ku polling station akasanga ngo bamuterire. Do we need an electoral form for that? Ya polling station izire kutera ni headmaster wisomero wangu bamuterire wanje ko bakatera tawno karaka si na mbamutera kuma kutera tawno karaka ngwangu twakutera kara mwatero wangu Museveni ate atoke uwakata ine songa koka kono musokutera rondi akakuchende icho because nyoko bampuka polling station yanje nkasanga banterire nyinyi mbabuza muteriro kubangira ku Museveni na have no problem koka halo hondi owakwenda ngwayitere candidate. So ebyo kutera omuntu akaru bugwire. Number 3, ballot staffing. Tujyo mobilization, tumobilizinja abantu, tubagambire nokutera batere, baliche kusiba omusiri yabo, konke cyo kugira ngwimwe nimujya kwata presiding officer mu muhihaho butabo busatu mu butikinje mu bunaje mu kifuba with the help of security kigwi because omuntu no wa muhihaho gabego. So tutakashire aha reforms eza abantu bengi bakugamba bino kuba beba butakateyiri na reforms nezikwijana zo nzijja kubasiti. So for me, in my view, nukugira ngo all political and civil actors nukumekinga sure ngo amateka gatwina hata guburu kuba gakoratirwa to the maximum. Ensonga za abantu abagamba reforms tizine ensonga abantu reforms bakugambaho niza ngo tuhindure vice president tumwete deputy president ekigize kihindura ngo tukopa aba Kenya tukopa aba Nigeria deputy president ngo kandi deputy president tumwongera amana abe na running mate ngo leader of opposition tuleche kumweta leader of opposition tumwete leader of minority. Which kind of confusion is that? Hata chukiza kiyambaje kuko yukubo buze electoral reforms no enyingi bure hakuna zero emwe yerumu yonka ne kukopa echa Kenya because Kenya ine form 34A 34B na 34C. 34A ni ya polling station, 34B ni ya constituency, 34C ni ya electoral commission, National Talent Center. Bono bagira ngu akaruru kuba katerwa aha Sky TV polling station. Ezo results zive electronically sent to the constituency but also to the National Talent Center nkukubiri. Sacha tatajiro muntu yahindura mu harabadwa. That one I agree. Habo kubo bwiro bwinji yitungo witu ha polling station yanje. Tukatungo bururu 5 9 na bona bwa Museveni. Bobo wine 0. Mugisha muntu kama. Utwagire kura result ha Talent Center. Amine ha National Talent Center. Ngo bobo wine atungira karuru kama. Nkebuza karuru kama no haya kamuhiri nyakakindo polling station. Akaruru kama bobo no haya kamuhiri. Nobody voted for bobo wine. Akaina karura. So ito tukatwara kubi. We even held the village meeting. Twabuza abantu. No haterire bobo wine ngo abantu bona bayanga. Hati kuri kakajaye kati. Because only one person wimchizo mukona tunyonga kama mchamu. Konga bobo wine National Talent Center kaine kamu hachara kati ina. So kuba chinduka no problem. Last day ni ntekereza ngo abantu beitu abakoleta propose in electoral reforms. They are not fair to Ugandans. No muba mwine evero rukumi na runana
plus ebiro 18 parliament ejo the last 100 or 300 days nuba kugamba electoral reforms ekikubatanga kuzigambaho numujayo niki kukuba abenje nomanya bamazire emyaka 5 yona emyaka 4 yona bajamazire batini cyo kugamba mpuga ka leader of opposition parliament amazire emyaka 15 Norbert Mao bakamutorana 2021 neho 2022 ari myaka 3 abwacho bakuteiminga karuru no batandika kugamba ibintu bino abwacho batagamba noro wese twine mfumiye kugira ngo wabo mulisa murungi tokuzagiza utindeiriza njye kuzagiza no kumanya no kwiriza no kumanya so tokusibaho ente zagire tuninja kwiriza utinja kulisa cyo ninja kulisa pako ndakutashi cyo nobo mulisa mubi umulisa murungi no setora kara ulisa uyesera urwebo gyutashi konka abalisa beitu abali mu position abo balisa babi okuba bono bazagiza ngo baririza we bali muno ari obwenaka Norbert Mao yaba nabaruhi Norbert Mao numuntu wo position utwalesera mu parliament mu government through anemoyo hatuwe mu parliament alsaid ya front row alsaid ya government kandi ba MPs be abakwetorana mu na chief whip kandi akahada directives atu makanise government nabaje mu opposition because no president wa party kwetorana chief whip so ubona abajira makanise government kandi wa alsaid ya government no Mao but for us we don't have any problem with him. Okay yewe mnonga umwamitor nawe John kandi ubwe mpaho nagambira government tinkamanyirian RDC yaba ni yaba ne wa kamwe no government umwami Anselm opposition members abinji nibo barhono ba leta ikintu cha electoral reforms kurgira emishango birenebaho twatwagifurire na kurgira abo okunyugwa okuri kutero bururu wahurira ngo umusero yaba a polling station yabo Bob Wine akatihire ukaruru kandi kwiyagire kushanga yashanga ine karuka probably mugisha muntu wabirehire ukamwe noshanga no yihirozo amwe nikibanchi manyisa ngo nka Museveni ahandi some place we ahiya biratini na karuru we abayina karuru bakakiho washanga aineho nkabwinji so electoral commission nangwe cyo tukitereze ubururu bukurenga miliyoni bakabwiba ba opposition babutwara reka umwami Anselm agambe rero ayongere hona cyo kubanza waza history y'amahanga mingi agagire mwentaro nabana n'igite ya Uganda rubariremo amahanga bugagire mwentaro ahabwenta mbrambi ombi ubutegeki nanombiyo kuronda bebembezi cyo cyo kumanyisango ko kucinga imahanda y'abantu bakugire bahinduramo ubwebembezi n'ingashi government omubusinge ekiri kwiza kikarga mahamuheru muzontaro ihanga rya Somalia bakaro president bakumweta Said Barre akazungu wa president rukumo rwenda mkaga na mwenda yarga mucenda na gumu hazungu kuzamu na wakahamba kugatarabira ho force impango so kuyayizire electoral reforms nezabire zoroho tiyazi koratara ya leta zezero kumfevaringa omwaka gwa 9 na gumwe abantu bayikarakasa bamutera bamutaharo baju kwihobwo Somalia tekagarukaga kuterera neshahiji Libya naye kabine president Gaddafi akagenda imbere n'yake kurenga umuruma kumiyana onkati yahereza tiyateka hombera yo kugirango abantu nubabasa kwetunjira omwebembezo barukwenda ninga nabaza kutora nawe barabiro mihandi shikirire aha muheru abantu bonka bija bamweterera ogwo yargaho kibira hantu hingi emyaka nk'itanu inyuma ntwasa kuba twafunire coups ezitari hansi ya mushanju mu mahanga ga Africa aze kureta ibyo byona nibitandikira electoral reforms so ko kutereza electoral reforms ningashi ko kutereza emitendera y'abantu barukorabiramo okufuna bebembezi nikiretera abantu bayicereza omu results ezo kubazo zona kandi kuba batazicerizemo hari ibintu kubaguma aha mutuma hati
ngitwe ko opposition mu mwaka gwe 2006 headquarters zanzira headquarters is opposition opposition ne bina byinji abara makerere kavure abara najanangu buri bamwe bajyahiba so tar opposition bazonga rahama badekambanze targahamura so umwaka gwe 2006 Dr. Besigye akazo mukoti aho kuba akabasingira karuru abaramuzi mushanje ubona bayicarzana bagirango kurgira akaruru kukatirwe ko kakubire nakaterwa konka kurgira bireho mwe n'ubutwa kubatasharize mu karuru nikiba kitine nshonga haza cyo kure ecyari serecho ni kimwe omyabaramuza bo icyo kitako katereze ndugwasere mu wabihari kote kagera ngo ebyabireho bekarta so kuhindura outcomes konka in the first place ntimayisangu kine ebyabire yes so hati twabapine koti ero kugira ngo obururu buterwe butanabuti konka etatutirireho guidelines ezikoreka ebiruko basa kubaho bitahindurise results na neruko basa kubaho bukahindurisa results koti yabe tabarambikire hati umutezi wa karuru nabatakuganyirwamo so ekitwabire tusaba ngo opposition na nako yenye n'ikiyatireho umukone kitakakorwaga ite tukabana tugira ngo kigwire okushanga no yesimbo mu karuru konka omumbu wa yesimba nabo no wari kutekaho orabarangere rero nyuma ya karuru kaheza kutambara kubi ibuka ati nyeweka candidate X tunayicereza onbyarwumbururu nahabwe cyo nizo mu koti okiza kuzo mu koti ugaruko shanga koti neyebemberwa umuntu watirweho uwo yesimbere nawe so hakiri kuko umuntu yakugira ati iwe bani waba manager wa TV yanjye rero nchakare okiboyineka kutambura kashanga bariyo bahakahaka na TV ngo n'unji nembe neha hati bo bahiro bwa manager tukabasa kujya Sky TV nimbi so ati nico babire n'abagambo chairperson wa electoral commission natirwaho president bona bwe hakaba hembera iyo kugira ngo chairperson wa electoral commission natirwaho president rero karuka gende ku karagende agira ati sebo no gore wampiro murumo akaruka kusinga ecyo tikaba atebweho cyacu mugozo baratagwaho opposition neita aba government tugira ngo umuside yakora ku so church of Uganda niye muteho kikarga kubaho omukaruke 2016 Dr. Besigye yasinga karuru kuyahereze kasinga wagwisaka kuyahereze kasinga kigundu wabira chairperson wa electoral commission yayanga kumerangera Dr. Besigye yakora ki yayerangera bwanyuma yo kwerangera bamutwara umukoti ngo nayenda kuhamba government abuko baruho mwebembezo teri wakaruru kandi we yayerangera Besigye yagira ati nyowe nyerangirire habuko bankasinga ki nkasinga karuru mwe no garu kugira ngo nyoti ndasingire nyenda kuhamba government hatantwara umukoti tandike tozi ndeto buzuruzo bukoreka ngo nkasinga kandi we yasinga kwihobe kote kabasayirenti tukamara ekisanja cyona abakwicaruzo mu Dr. Besigye kugira ngo people's president tukumweta president witu n'abakwicaruzo mu Museveni bakugira ngo we president umwamwesere president enguda kazikora tukamara tamu yona you have no roads in tukamara tamu of office yona You have no roads in where? in Kaseso rugudo rukujya Kongo ukata koze president no wait a moment people's president urugude dumuri yakozira no nali somero dumuri primary school baretse ummateka wazo mu People's president tarakozera rwuto sebo tene cyane not even a primary school no shoto taratombe kire na toilet temwe no shoto na no wabira did he construct no don't go away with it did he construct a toilet umwami turi nawe okay I'm sorry ana ninyenda gukora mbuze okay na nyenda gukora mbuze we akugaruke mu toilet temwe yayombekero mu Uganda akal people's president umwami turi nawe hatkunyo kunanda ansiremu na ninza kugira ntikashori yawo warigira umuntebe urguto wakarukora ingabo mbakare reka tukuvuzemu nanda mwami ansiremu reko mwami ansiremu aguvuzemu ndamugaruke mu ommateka toilet ommateka ko kweza kuzumukota na mwabana mukaya ni bitaka nabakugira ngo erita kero mukayanara hatajiro wagaruka kurukoresa mpaka kotesha ziri mu mushanga Dr. Besigye kuyayera hize Museveni yamutabariza Besigye yazo mukoti
ekiri kumanyisa ngu nobwo yakubire yabira ino bushoborozi obu yagira mu mikono y'amateka tari kubasa kukoresa obushoborozi obwo mpaka amateka gamwikirize kubukoresa so gaba gataramwikirize tukuburemingo tarakoze no bureminga amateka agataramwikirize gukora ki gukora then ekindi ekitwabe nitugambaho omu electoral commissions omunako mu electoral reforms tukaba nitugamba ahabwire obu bakandidates abakuba bafunira obuteekerezo omu bururu obu barikutunga okuhereza yokwetongwita kwabo. You can imagine member wa parliament naba yine constituencies n'amagomborera gatakwingana hariho okushanga ine 5 hariho na constituencies zine gomboreremwe so oshanga omuntu ayisimbira habwa MP nabamuhereza enaku 30 okugira ngo yabatikirize n'ebyarwo mu bururu arundana obujurizi hatabone kutabariza ningashi abone kupetitioninga enaku 30 MP konko umuntu ayisimbire ahabwa president owihanga ryona districts 10 oshanga nibamuhereza enaku 10 ngoma naku 10 obenoho warondere bitaragenzireje Karamoja bitaragenzireje Kazo bitaragenzireje Bundubuje bitaragenzireje Kasese dero birundana nano wabatura nawe ahibagabire Bobo na Karuru dero omuna ku 10 ngo rundane bitaragenzireje iwe ka presidential candidate obte o petitioning omu electoral commission so ekyo tukantureba ngo nakire kake kandi ekindi reforms ezitwabe ntenda nkabo opposition tukabana twenda obwire bwo kurondera mu bururu buhangu mwene bwongezweho aho kuba hati noshanga Uganda yakunkira zagera kanambuza kamakonka noreshere nza kwa time naza kuchumburiza cyo zibyo muri 15 na 18 muka zibyo muri 15 kumyana na mukaga hati nkakarura kahwire aka 2021 presidential candidates bakabine enaku nkaga ameza abiri okuronera makaruru so bakabine naku ezitakwingana nangwa na districts kugira 90 days kugira ngo toka 90 days kibanchimanyisa ngo nomination ya 9 October buri district watamu ekyarugamba buri district watamu izoba nkibanchimanyisa ngo noza kushanga 2026 butuleta enkora ya political party assumption ya political party negira ngo there is a presence of a political party everywhere. The political party structure must mobilize for you. You don't need to go physically to Karamoja to campaign. Okay. What is your party doing? Kabanza gimzema funere bwa campaigns bukaba butakumara yoki butarukumara district zone kandi hati nkecho mwamujona arukugamba echo kugira ngo political party eshemerire kubeya hansi eshemerire kubeya structure za hansi turijura mu Karuru ke 2011 bakarabyaho ekirango umuryankore region kikaba kiri no mahurire gona bagira ngo political parties as a opposition specifically FDC kikakiri yo muri kiryo muzamone sorry omahurira ga government FDC teri kwikirizibwa okukora orukungana rwono rukwatibine nebyo butegeki omuri western omwankore region bakagamba ankore region so hato muntu wagira ngo takwikirizibwa gukora ruterana kandi nyecha karuka joti candidate kahandika ka report na rekere government position niza kuchikora opposition wa chandikira oze gumereze mu sangangu washitama hagati ya nshuti ati aho nimba basaba tikinesho sangangu HBina kiri kwikirizibwa okukora ki campaigns nangona hati kibiro aho kubenya mako President Museveni akakwata umuhanda yazumbantu kurondo buru na hati hata munaronda kuyasimbwire ari PDM kuyasimbwire Bob Wine nawe yasimbara akatambara ho kabiri bagira ngo angwiwe ngo kano tambara mu convoy yawe yakora accident kandi accident nizikorwa buryombo ya president ketakora accident yakora accident mwenyiwe tukikirizwa gukora ki kutambara so hato ubwo bamuzibira kutambara konka president yatambara umutabani yatambara mpaka hiyashikire ahakuremo ibyo kugambira abantu we yayiyemereza ngawe ngo muntu konka hati aba opposition oshanga batakwereza ubwa time erikwemarira kugira ngo batambure umbantu ekinde kibagambireho ekibantu benda omu electoral reforms noreba media houses zona nizitekwa kugira eshaha ezatekaho political talk shows
konka ombwire bw'ubururu ukabushanga abo opposition baba limited Dr. Besigye akashashura airtime aha UBC bajakira bamahana receipts konka tubaramutayise no byakubeda cikemo konka ka government tukagira ngo cyugwi mukagira ngo mako kote na government konka kikabaho so tukamhana miliyoni 5 omukaruru ka 2006 tukashashura opposition ya FDC ekashashura MTN ngwekore oburango watera hote sima MTN ubure we bari munyaganda ngambira kunda Dr. Besigye n'ibindi nkene MTN yayanga kutaho uburango obu na messages yayanga kuzitekaho nango mwana mwishwa kutwarigira umukaruru abanyaganda baye karakasa nahambarara bakosi ya lines za MTN around about so okuzibazibira ubwoko opposition ku expressinga programs zayo kurabira o medias nacyo cyonka tukaba ntusaba ngukirigeho then ekindi kitwabiye tugambire omu electoral reforms ekitwabiye ntwenda kikaba kiri obwiro barukuhereza abantu kwesimba na munongo mu by election ahabukuba ati naye simba no mwami torna we John akanyuba nka movement okwe kwiba hati nka petition nka musinga electoral commission netuhereza enaku 20 so omenaku 20 kwetebekanisizamu ukarondera amabo ukarondera muba agency ukakora aba agency no baba already because that by election te kusanka ya by no not confuse because hello by election ya MP yafwa nebero nkaga MP kugira ngo amini by election kugira iyo yes ya petition already ntwa turugira mu karuru kandi structure zawo no buzine wite bo niyo kwano hakana sana very specific umwami turnawe ebiba electoral reforms zibar kugamba tezuru kwata aha FDC party ninga nzukwata ahihanga ukashanga hine ba member wa parliament nabo abo electoral reforms zezo za kuyambire bari aba NRM when because tukwata pate ya nyenda kubuza atwa kwa yarigireho ni mata kimbuza nyenda bantu akacheka chipanga sogorere bekabanza kubuza kamwine ba members ba parliament aba opposition 18 owabazibire kushaba orsa bakabahereza rivu bakatayo reform bakashaba reform zezo no who is to blame ndakashirari yecho kamaze bagambire iki kinani ngambe cyo tugambire cyo ruvi kwa kweza kubaho petition bagira ngo akarura kakagarukwemo tikiri kiragiro ngo ababire besimbire nimwe mukuteka kwa kwesimba echo tikiragiro na habasa kuba habire hesimbire John na RDC konka bagira ngo hati abakarura kagenzire kubi omwanya gwa vacant niwe no ikirizo gwa kwesimba na nyini ikirizo gwa kwesimba na nondisho so kwa kugamba ba agency hata already nchimanyisa angwaho iyo wari mitinga oriyo wabira takizire konka hatufunere interest yo gukora ki so naninya nango ohendere abafavadi nkabaki nk'abantu abarukwenda kwebembera then ekindi nkukuwagira ngo wana ndampendere ekindi ekitwabire netwenda bakubuza ikibuzo ari wabuza ikibazo umushani cyakweberekera nuko mutaha nani kushaba ngo gumize muhendere ikibuzo wakigaruka muhaza no wakigaruka no kushigaruka ekindi na Mr Google tugenda twese kuturukwesimba ushanga omuntu ariko bari incumbent we yasigaza resources ate cyo kurebera kwesimba na omuntu wabari chairperson LC5 district chairperson nasigaza motoka ya district asigaza mashitagi ga miliyoni 10 kumuhereza buri mwaka asigaza na security so atoshanga iwe waburiyo noteka muka resource kawe hard earned money konka woriya sente za rukoresa na resources za nezawe nezo mushoro gwawe ahagukuba n'umushoro gwawe so atoshanga iwe riyo no yesimba konko worukwenda ngo oteka harubazu nakoresa sente zo mu nshako yawe Dr. Council area Surkwagwo najyo mu military court ene Scott wa government ene motoka government handikiraho road mayor
nasasura umusara gwa government agire kutonganira Dr. Besigye a private matter woko takumugamba ekikuba kiri kibi ntikigamba honke kigize so kwagwa gwire koreza eze umwami tor nawe umwami arnitwe echa Elias Rukwago na echa the government servant tiziri kushana ahabo kuba is an electoral reforms tubagamba ngo reform ejo na echa Elias Rukwago na n'abandi nabandi bikagambirweho ibitibi electoral reforms hati tugamba electoral reforms ebinaka kwate no kuterwa karuru echabesi echa nacho kuterwa karuru uko naona naterwa karuru naterwa karuru umuntu kuterwa karuru akasurwa government echo kirimo electoral reforms akagaraka koremera moye private cyabantu manyisango NRM still na ibire nega ekarese reforms so the kashabe umwami kadamshunguze niwe gamba program yawe tuyo tuza umukaruru ntureba ngo akarura kanikaza kuba of course uri wa NRM uriya government tukabasa kwigamba ko kubi iwe muko akaruru kuba kabi ubundi numuri kugasarwa konka finally nihanga ryitu ubundi nihanga ryitu ubundi niwe noza kweshanga mu opposition imwa inyenchakare ubundi so no rebo takaruru kabe no ndakurikira kubagamba abandi mwenu ebare mnonga hati batahi bitaho bahabara government na barwanasa government bakabirugamo ko warwanase watsindike kintu kikanganukirgaho yes bueno turiyumbe bina by'ubutegeki umurushungu bagenda ngo multi party politics multi party politics abatakumanya ururimo rwa kwini naho abantu bakwegita umukibina kirukayahayana n'ikindi kibina barukayahana ndogwe bembeze kandi ikigenderwa nacyo kugira ngo bari ababutungire babugumi hato bwo kuranka NRM nesingira kimwe nango atamurundo kunejana kusingira kimwe kukira n'inyuma that's true nabo kugira ngo tikiroho by accident nebe kikorrire mutahi wanje arebe nanye ndambanze njwangurire byajanze ya Canada rumbone gumza muna presentation yagambe bisuba bingi yagira ngo umuntu yari incumbent namazuma nakosa resources zakubaye konka ecyamweba ni kimwe twarebere by incumbents babasinga bine na resources izizwar kugamba why wabo ine resources ezo okabara kweza abantu obuhereza no bakwihama twarebere barwigugana bagwa nibasingwa notene na nushu no vice president akagwa so reason empango no kujyangu kwarashye abantu obuhereza nabaza kuhereza karuru korota bahereza ubuhereza nabaza kwiha icya kabiri umuntu bamuhemye akayetano bani chairman C5 bane member of parliament bane president bamuhemye akayetano yetaka hwiri nta kinejo mandate tokaje utumbwenu parkinga convoy ubanze uze kuvuga kagari naro genda habigere icyo tukiri kubasika konke kirungi necyo kugira ngo kebo position heina heru kusinga okahora ngo yasinga nege bari kugamba atubuzana babyaza nkahe bana bagamba aha reform zezone ziyanatu eziyarandura ati nyene ngira ngo kutonzi atukuru kutuyamba ebyo byanagamba byakise myaka taransi ya 20 abo opposition bari kubugamba konka bakisinga bahika kuri yo parliament banyunyu mwunyu bahunamo mbwenu katugenga ba NRM bashanga mutubagira interest yo kushaba reform zezo ababo opposition ni abarna facilitated abine na office erukujunanizwa okurengu ebar kwenda kurabyo byona bagambaho bine na leader of opposition ni hati ekibazobera kubireta ona shaba karimo kubireta buriyo ubuyanagamba ngubesi yima ya gerata kurore ngubesi yakasinga ngonkaba ngo bamwiba wabo yo murisa okatwarenta mukatare okikayita banyiba akatara korwa akanda kurwa akana nabwo kagambira umukaza n'abantu tabanyiba akatara karukura taho nako otanabwo banyiba nikibani kimanyisa ngo ni utora umuho niwe bibashi
esente nobo zinywire ubiho mukazi so ekirungi sente no zinyu ekirungi abanya-Uganda nibamanya eki barikwenda yes hati ekinagira ngu ekibiina cy'obutegetsi cyaheza kusinga akaruru nakyo nikitaho buriyo kurenga kucyaguma kino bwebembezi obwo tokagira oti otukotaye koma mikono nkakwikara iwano yenda bani wajinkomo kuka koro tende gankome mikono kanto kunyikara nkor kwikarum so politics nangwa no bwira kutwabeta baturi abana ubundi mu Rwanda nko mwishwa muri isize bababuza bo mukango umwana mu Rwanda engoma so hate ngoma yono baji Rwanda tukujya ngo noyija rero bajya ngo hango re twargamo ngo re twayifumba iroko rabyo not at all one yendo bwebembezi one no bukorera two no mobilizing abantu no bashenda koreka nabo hate kinkureba tinkumanya abareno batureba ukumukireba uko wanyu kukanyo hati kurigirwa nkureba Uganda ryo negaruka umumbere twabeturumu obutwaye twine movement y'umugendo ahabwe nkiningirandi numanya hariho wire obwabo opposition babere bagamba okatino kashotaine ngwene nikikwenda kubo konka hati waza kabaronda hati tokoreba kuti nahurama no wa PPF naki konka koreza PFF not PPF but PFF tiko byetegereza je bwene nabinde mane byetegereza anyway konka in short baza kurra ngo bayihayo nangwa na LCCT ngo mutweka kitatu mubuze namwe nate kirunje akoragire buriya otura no moderating independent mbwenu waza kubona umuntu wa opposition uri serious hato kumugendera tukumbona why nawona bapima akibana nakentebe ajya kanko se cyo kurebera nkatu ngo yitshema ajya tshema ntajya ngo ndi wa PPF nari FC atkani kanta kwihayo hata aguma amizire pin bageta PFF yes mbwenu we baje register nyiri hari eko nkamwenu ekibini kibatugambire PFF anyway mbwenu in short leta bobari abo bakama bace babatakishobora iryo kyetegerereza abantu rero nabari nyinaza kushasha naza kwanyinaza kashesha yano no kwera mu rurimi ngo nishobora umwire ba Patrick wakidana bagaruko kwetengeza now obwire bwo kugira ngo bahindure heine oku wekitino sa Jonathan nawe yashobora amateka agutwine ni nteka ngo gakorera turwagiye neza rwe kwatso nibazitara gukora abo kuba atwine nk'imyanyemwe ko mu Central Uganda abantu bakirukanza abantu ba movement babarenze mugongo ubwiri yabayikore mu kubuduka bwankinga nojuka wetinza president arugamba ngo buru kurenga miliyoni emwe bakagwiba so hate ki John Truan nawe yanagamba kunogera ngo bora hamwe nambaye nyenda kuhameza abanya-Uganda barino batureba muri yajya ngo kada akakigamba izo baratanariti hatoru rwanje turukuza kwikiza ubagarukaho yes orananda karuru naza karonda oranayende ntebe naza kuji campaigningira naje kushenda abanya-Uganda kubaramwikirize natunga ki entebe ekinangira ngo turi ntushaka bagaruka mu mugendo banzo gake mu statement ejo ihurweje oba no opposition oba no wa NRM abanya-Uganda bamurengwa ine mu muhoho naza kutunga ubwebembe ibyo kwibaka rutubero oba turayo oba taturayo yes konka abandi bareba ngo kurigirira nko kwajya ngo cyehambo cyara kutambe kibanzo butu kwara atene butugutu bwarorekire takuza kutunga karuru yisho hakabaho wevu igiye kureya nubu bagera ngo ito mutuyambe bakora kakuyege barabana no banyadine bamwe bajya ngo imwe mutwikirize mututera karuru ngo president takurara mbene hata hindi kugambara umuntu wena urukucondoza je n'urukushijumage byo gwebembezi bwihangari ya Uganda hata bakubuza ngo noha urukubasa kwetsimba no wikitenza president Museveni nangwa ke hekimwe cya kabiri cy'ubururu bwari he no mugendera kandi icyo kiriho by accident no kugira ngo abanya-Uganda bamanye ki barikwenda akaruru kawe kakakara muri sona zinyingi ninyujuka hariho akarukabireho
rwiguga wa mana mu government shanga mushanje abanyamahurire bambuza ngo buru no burebo tatu bine shonga mwabazi yashanga mu kabukusu butarmo why abanyayuganda bakajya ngwito katagurire ngo twakwenda tunyareshaga makonka kutumuhakanza naza kutiganza mbere kutukumweshongora naza kutwikiriza twino ndire rwiguga umuntu omwe buri constituency ba NRM mwabo mukacyo kureberaho yahereza miliyoni 2 burusero barga bazirya bajyangwa hangu yanakora ka pati ngo burusero bagikorera pati yikuragana nito tararabereho hatara hare na hakwawe moderate heine umuntu wa butosha wasingire umuntu wa mani aba okukira mnonga bakaza bakabatera line bahikanka kuriya bagaraka betorora bagaraka kunuye nonye tegereza akati innocent konka kagirata akasinga nango aba mu confusion president yaje atumukitereze mukagari kimwe kikamuzibira kusinga so omu Uganda gamba kurunje ngurwe nyabusozi nyo ekikuru ninyo nimpa scenarios umugwanya no gwa scenarios ni ndoro ndaba wogenda ebyo bintu bikaba mu bicureka bingi yes nonye tegereza no wogo no nyabusozi so mbweni in short omunya Uganda urukwenda ubwebembezi natekwa koreka okwashongokere no kwari kuza kuyamba abantu okutunga ubuhereza ninyenda ko cyo kureberaho katuzinka buheju member wa parliament wa FDC akayihayo 90 uburiga cyenda bukurenga cyenda harigana kuba ikiraro president banda kumuhiga nazindi reason hata abari hano beshara sama bare manyatse ngo batwatsere mukono mabagizire bata ijo electoral reforms kuzazabe zino mugasho kuzarazabe nzibira umuntu kusinga abwenci group yasinge Central Uganda yokene korara reforms ziha na policies umwami mucunguzi yes aha bwenci umwe aba NRM mugambo kashuti imwe umu electoral commission zo kubaho niziretera opposition yarabaho aha wenci ni mugamba ukashoti hariho abokura ibi byamuje tushoreme binyobwa imwe yakuriya ne yakunu electoral commission kanyanguzi kabe zigeze ihanga rather electoral reforms kabe zigeze ihanga ezo kujya mbwenu buri muntu we no kwesimba zumuhereze ground aha wenci ndo shoti ebyebiruho nebyanyu then bakwenda kwitana nakada mzunguzi briefly kuba matakizire ni aliyo najya kwa is my senior mampeda shike itu agreement yitu negera ngo turi mu kizaniro ngo yes ikizaniro ni yade zinsanzwe na 5 hari 10 bagenzi bita opposition bagira ngo ikizaniro tukigali izibe yade 15 hari 3 for us we are saying it is fine but we can still play under the normal pitch. This is what we're saying. We are not saying you just kugira ngo imo wa itara mukutina I don't know under the same circumstances we can play and win or lose. This is what we are saying. Kuba singa batwara bagera ntebe ibasinga ntwikiza dufite absolutely kandi tukibasinga ngo mukeka gwatera ati politics noteka kwitegereza ahuriyo no zanda reforms zeze bari kugamba tuziri kwitengesa no kwitengesa abantu ba Uganda kuba kureba ngo obukurana bahagera rwangisereza nubareba atakiza kureba areba ishomero ryo wabo rukozwe aza kureza reza seed school nzombekwa aza kurara inguto nazikorwa aza kurara amarwaro ngombekwa aza kurareba amashanyarazi megahikumbyaro atebyo tene cyo ruko bikora umunya Uganda ko arabisini Achibali ya harora message FDM kandi yo fata minyanda rekandi ogwahendere ubona kirungi nyo bona ntakubataha mutujya ngo ntakumakugamba nkendo ngo ogwahendere nyoni yenda ngo ayikirize hata mureka kabuzo gahendera mu rundu gumu bara ine kibuzo ntambuza no macha umwami kari mureka buzo naenda kumubuza mureka mubuza reka mureka buzo reka buzo gweza gumiza moga fine so ekinani ngera ngo ebyo byone bagamba n'urwe kwatso kandi tubibona muho oro nubamanya ngo omu Uganda yo na hati haraho kuza kushanga abateni nayo batsimbere candidates absolutely wakireba
konkana abantu baza kugira ngo babibirayo obumba ndikamwenge akarura kahwire nkandi kamwenge hariho bakanditsi bingi abayibetsi imbere bwa president abaye batini na agents n'ubwako wa Bobi Wine tinarebere agent konka akaheburura inkumina twabushonga abwekene ngo twabushonga nimayisa ngo omuryeje government yitu abe electoral commission ya Uganda eyanyu ekikugambira yo baza kugira ngo neyanyu konka electoral commission yashoma ngo kamwenge ayibaye batenera agency beheburura inkumina why nabo kugira ngo kabatera nonye tegereza now mbweshati ayibasingereho bakaba in electoral commission yabo yonka nonye tegereza kureka nangwa eki wakubaza kungambira kandi ekikutwatonka rwangisiriza rwanyisa kugira ngo mass party kutukuzo mu primaries abarkwebe kukira munonga chairman wakaruka rwangisiriza entwaza yakutwaza tangu doi ne leta confusion absolutely yes nangwa kije kitwa affectinga no mukarura ka muheru abamwe bagabo bagizire kinaga bagira ngo hati kurigire ki bakoze raporagi cyabere cyo hati nito tukibaha katuteri no opposition nonye tegereza hati ibintu zoshonga nangwe se nakoreba zurumo muhoho kugira ngo tuzitere mutoki kare umukuru w'ihange cyashimye kitera mutoki konka hataba kebe ati nyina muri structures bure LC1 yo no mu Uganda ermu abantu batara hansi ya 30 bari kuhagira government 30 kandi ababa batahibeitu hariho n'amagombora yibatire na muntu nongo just omwe wenka kuranga bene umugombora ngo bene mu muntu bone betegatika kuja kusinga bati hati benda kwiba otine structure nono za kusinga oti akamuherudara yes opposition ekera be yo mu Uganda kunga hategera hotel muho ahabwenki bona nabo bariyo na bapima ngo begarikiro mu basi kandi ikintu cya basi no maye turigwira tene na rwigi kandi rwigi besi yakartwara hati nyendo yebuze tugitere ndogo ogo ya ati no huragut bambuza ngo headquarters no mayise zanka tuzuro no FDC na ndakozo mu FFP tuwa najya na nkumbi tuwa katonga tuwa kavure abakavure no bagambe byabo ati washanga ngabo opposition bonka nambwe nyenda kushaba president witu wa Uganda aba bantu bona nabantu ba Uganda abangere bataka marineho opposition yo yonka eyo neza kumara kureta ari kuhirwa president umurungi no bwebembeza uburungi bwihanga bakabe baramarineho kare yes yebari nanye nangutwenderaho mutundugura haye ndijo remba gambira nanye nangutwenderaho ukoze bitu bya electoral reforms abarushaba electoral reforms tubaro kandi kene no bazibire kunga tabasa kukikora abo kuba tukiri kwetengeza yes umwami tornawe utaka burze hino muntu yahandika ha message hello boss. Thank you for serving the nation. I'm enjoying the show live, loud and clear from United Charuhanga, which in Yatamu, UK. Ngunyebarza panelist, abo in studio, especially I need to answer them. Upon dissecting the topic, I remain Dr. Cliff Manyiro Mujuni. Na Dr. Wachi. Then yajangu inform for me inform for me kada mchunguzi that every politician is a candidate to be in opposition since nobody is tall enough to see the future. Time will tell. Ariko kwa sangoma no ikinsabeste kaje atumije trenara ba kwena karabaho nani nyetenga mtuze ahashonge ndijo basebo enshonga ya reforms nyetenga ninjira yahwa ahabo kuba kurigirira umwami tornawe aroda mwami aronitwe yes ensonga yaho no shoti na nimwe wanyu mu bina byanyu imenkaba opposition mugizire umururu mwinji no murwanagana ubundi tumukushitama nimwe muketebe kanisa ahabo kuba kurigirira 2020 na gumwe obu wagambo kumwa performingire wataho 2020
2021 then 2022 manyazinga 2026 performance yanyu kaneza higuru konka no tateekagarikira kimwe ahansi kurigirira okwaba bakugamba ahabo kwa ntubireba kurwana mpuga na rwana na Bob Wine amuri ati na rwana na Besigye manyoha na rwana naba basigireyo nureba nkariyo confusion na mwataho electoral commission electoral reforms ubundi nizakwika nazija zirungi zita nizibasa kwikira umurro ogu nabwizi bure kubayamba so nyona ngira ngo imwe kumuraga ariko mu bibina byanyu mugarike muteho amani kureba ngo mwargayo mwine force icyo kubanza mukuza kurwanisa ikicuncu abundi mukuru waza kurwanisa abashuma umushuma to kuza kumurwanisa na nenga ronsha noja nempango n'amacumu nemhoro kandi hate mhoro muri yo mugisherekana ahubwo muri yo muzarwanisa muri yo muzabujibaransa tugamba moderator twiyegiyaho turi bijya kabiri no that one is finished. Sky TV kera beneza kuzana umupira na Anselm reka kuba niyo ya leta rufuri reka baniyo yatora bakubuza referee ya leta woha. This is the question you are not answering. umwamari nitwe kandi mutuzanya iyo bari no basebo nabanyabo bakutureba kandi ngenda kubasima mnonga itwatandi cyakorwa mukasheshe twinabagenyi bitu Anselm nitwe narga muri bandokwe ubwo naje cyere kibina cha FDC currently konkano w'kiwayi ekirikuza kurgamu PFF kandi ikikwebembirwa kano Dr. Kiza Besigye na Elias Rukwago twine umuntu bamweta Turnawe John we yagira ngo najwekera government ureba no kwari yero yagitamu mpaho nubwatire mukaburu aheru kumurebera ko kumunda ni yero kandi ni yero kirona no mwihangwe twine former RDC wantungamo mwami Kadam Chunguzi narugokwe muri Shema kandi twatyo tuganira ahanshonga ekwatirine no kuhindura ebyo bururu amateka gebyo bururu kwenda ngutugire ubururu obubakweta free and fair abantu barasinga ikirize urasingwe na wakize nurasinge na bikize nko kutwibireba ahansi ijo America etwerekire icyo kureberaho cyamani kureba abantu bona bashitama hamwe umuntu basingire Hals Kamara naje nahakurahira ko wasingire so ibi nebintu byamani bitwakushemeye kuba ntukopa whether uriyo menara ninga uriyo FDC ningo uriyo mu kibine kindi cyo bitegeki ihanga finally n'rugumari ihanga ryitu Uganda inguto kuba ugikora ibe inguto y'abantu bona amisi gakora n'amashanyarazi nebindi hato tuyo twakira results z'abana bakushoma aba P7 tubaza kugira ngo ishomereri ryambara ninge rya kasese ninga ngahi iryo riberi rya FDC ninge rya people rya NUP ryo rugwire then rya NRM ryarabaho abana bashoma results zona so ihangane yitu tekwa kureba ngo twarganiraho katuze ahanshonga indijo mpora nayo kandi nayo turajigambeho handa hake turiyo mushaha ya katano nayo rikwayo Western President na teka kugira kuyagambira ihangari izoba of course twosire kureba ntugantu nagamba ibintu bingi ebikwatirine ni hangeri mbwenu nk'abanyamahurire nk'abantu abakurumbozo mu ihanga ko RDC ogwe no opposition paho nabanye ibintu byingi byo mu government n'ubwari abo kuba no hakanisa wayo uriya nakora mu government kurigira uko yayanjura mwenu president nazagambira izoba kandi yanyencha kararyo ko muri mubende nawe naje kuba nagamba so what do we expect kuyakoza kugamba teka ngo naje kugamba ki izoberi abantu binje actually basabu tushbashaba mutakazo mu Arsenal na nabiha mukabura kurugamba ko mwebembezwe ihanga murebe kingu mwabura nangwa n'izo bari rwa mukaga amagenyi abantu baza kuba bari yoko barya nyama bari mukuzina bari mbiha so we need to know abantu imwe nkabebembe abamwe abari byo bwebembeze no mutegeki to expecting ngo atugambire ki mwihangumu abantu ki batekatekire kurra kantandike na no mwami Kadam Chunguzi yabare mnonga ahari yabo abarkwetenga kugira ko twabifitseho izo bari yanyencha kare bija kwa biriye biro 26 byo kwezi ko kubanza kandi
noho twijukira obu Uganda yacungurwa okuruga omu butegeki bwabangamba nyenka okuza omu butegeki orwarwangisiriza obwayaza kukwata emyaka 39 nangwa wagiyitamu endijo y'enyuma eyaza struggle w'ekitinisa president akira kugira ati mureke kutuseera ati nerenga emyaka 5 now eizoba lya nyenkyakare n'eizoba rikuru obumwe kwokuba nogamba n'abaana bazairwe mbwena baine emyaka nka 80 kugarra hansi abamwe ebintu nibabitwara for granted bateekateeka ngo nuko byabeire biri nshuminkeho eringizira omugisha nareeba orutambi rukworeka ekyabeire kiriho mbwire bwabe nayisa nangwa nabisharingaho n'abaana banje abaye bandi heihi wareba uko amakorero gabe gakingire wareba emotoka kuzayizijundira muri za garagi wareba uko abantu baye batambuka emitumbi ukashatukira nomo wareba uko abantu baye banyangaraza abagenzi babo wareba uko imbuto zabere zona zirye bina byonga no zimwe zitariho hati ondijo kwako bari yaho yashanga nagambara umuzeire we no gwako atari mukozi wa government ngo kahura najya ngo ngushukari yaho mungu no mugati bantu bagwenda ngo kandi blue band wirimo tabasa kumangu hariho bwire obaye babasa kushanga ngo boda ya Uganda na Kenya ekintu kikani kigura esente zo kubazamwe emirundi 10 obwirobo omuntu wa Uganda omyaka 80 nabaso butamanya ngo hariho obaye bareta enshahuye ya shukari ya kilo 50 kugaburire gomborra yona kimanyisa ngo buri cyaro bakaba kihebafu ya shukari rero buri batero nyerere buri muntu wamangaka kagira sakake rero bakiba bahitse kimwe cy'ikumi cyo rinyerero burengwa ebafu ehwamo bataha ati umuntu yanabaza kurga akazo muka kantina kamurehehi akayihayo basodo babiyo bakicyone cyakwenda kakitunga takubasa kumango hariho bwire obwaberoza gukora ubugenyi okishanga okibanonda nka kureti ya soda nari 2 rero kaza kubanza kushikira ukagabwa n'umanya minister w'amakorero konka hati nobukako bakakiyosike cyone cyo kwenda no kishangamo hariho abatari kumanya ngo hariho bwire obwabeba mu kumbugenyi n'umuhingira hakija umuntu rwakwayizere n'ikisati cy'abasirikare kitagukira akajya ate mihingiro yona mu gitware hari yo wanje busere rero bakagitwara akajya ate nebya byo mu itekero nembagwa nayo mugiye nyambukize mu ginyokeze bakagimutwara bakagimwokeza kandi ubugongo guruka hana guriya so hati nyencha karenta batwijuke nshonga nkuru eker step ya mani okushanga ngu bwanyuma ya Uganda koraba umbigumire kurga turgo mikono y'abajungu na ba president abaye bahinduka burkanya na haza ahubwo bamwihaho haza horiya bamwihaho umuntu ecyo can you imagine umuntu akakunda ngo mukazi wawe agesha hati akamutwara akikunde n'imiyawe akagitwara akikunda cyo niki yakunda n'uburi yakabita kariya wakarukwaka so necyamaze mahati natwana tugamba hariho cyarengizi ako nimba nindeba na hato n'ubundi ndiyo ku 25 n'abarkwenda uri umushanyine kanana ngwabwo wowe n'umukamana na kwibita kari umworo those things are still there konka buriya hati hariho aho kungera konka buriya hakahataro so owekitinisa president nabatahibe kuzo mucyaka mwaka gwake nani kada yes please buriya no manyisa ryari ni manyisa takagire tutakashyikire eizobe ryo tukujaguza ebirabira na mukaga byo kwezi ko kubanza kinana na mukaga so mweno nako we tinwa bayinita kati nwa bayine motoka tinwa bayine no mukazi no nababa babine konko wayenda ha ekirungi emyaka yawe hine bwo wayirebire nonga nkando nanyitegereza
iwe to witu twatwine n'imotoka twatwine na shukari mbene byugama imwe mukamura ba brand kids mbwene twaturye real fine konga bana ibasa nabakabara nk'ibi abakabari y'abakama anyway hati karabo ku history ndo munonga kandi gumire kimwe so twagira umugisho mwaka gwa kinana turigira mu karuru bakakaterebere 10 umwaka gwa kinana aba UPC bakacanga nango yiwanyu kumwaka mwayimurire gino shoto mukambere mukambere y'aba UPC kashe kikugambira kaninkimanyi now pensiyona yagira umwiruma okwitana kwabo kwamani okunyaga ebyabandi kwabo kwamani okunyangarira kwabo kwamani and by the way omubwiro obwo borka ekeine kikwatsi mutambuza bakana baza kwihaki borka ekeine pituruzo mutambuza bakana baza kwaziraki kandi abaye batene huzi batene chance y'ugure huzi bakaba babina kahunje na rekamba kandi omubwiro obwo wabera okutera omwende kiraka no baba still nabwo ni nyenda ngo kubuza umwami kada mucunguzi ejo history no gitugambira nakubuza ngo nuryari harho na nobwire obwiki kwasi cyabe kitaro na hunje bwa butaro irayira emyaka nka magana 5 nyuma ninga magana mukaga mbwenu nayo nira so mbwenu bweno yetenga no teka ngo bubwo ababaresire kikwasi kandi ubu tubararesira amasukumbantu kukira ubwikwasi nabwo cyabe kitarwa toro ambweno gire ngo tukagira bakama bibura barete ibura buri kimwe cyona kakuri ufutera line kandi kikitaruka ngomanya tindi kwenda ikintar kwenda ni nyenda ngo umurebi atateka ngo umweno ira ikakoma ni nyendira ibintu utandike yari Uganda kwiha Uganda etandika kwihese tandika relevance eyindi yo nindeta esara ni nyenda kugitaha eizoba rya nyencha kare no Uganda yazahuru mbere bazahura bari kutwihankahi haza ni nyetenga cintwenda ngo rete story tinkwenda ngo story jo jukome ahari obote na binayisa na mini ukashoti Uganda nubwo yata iwe story yawe nonde nyenda ngo story je ojukome Uganda kwihetandika katakagiraga businge kwihense baho so mwenu kugira ngo bahije ce bacete kikwasi na nakagirta ukashotobwe hakija busha aha ni nyenda ngo bahije akagirta owakaresero we no waresire kikwasi kona tarakizire owabira tabyine ira mbwenu yabe bitarho ekirungi ndiyo mweji wa history nubundi umushomesa wa history ndiyo mweji wa history wano ngoko mushaka for example wala batine bakujwara toro hatine kijwara toro reka twije mpora umushaira bakweta pikoka kuyabe nahandika ahartaro rwabira mu Faransa yagera ngo abantu kuza kwiyumuko murundo gumwe bakahakana so bwebembe zo burho bakabwikarira bakatanduka busya ngo babahaye nekibasasize nicyende kugira ngo ori umuntu we myaka 20 garra hansi kimanza ngo buyihange ryacungurwa kandi umwaka ugo nangana bakabinana n'etano abaye bine myaka 5 heine batari kumanya nare batararebere embere keru kubi konka akaje kiwabuza kiri sensitive ninyena na champions ka chance nkijwangurire mukati nkitere mutoki Uganda kuza kuba Uganda nubwanyuma y'abakubuzi ubatubagana Afrika kikaki gecurwa kitari mwaga mahanga ngo gine Uganda gine Tanzania gine Rwanda gine inkayi abakubuzi bija ababaraya babagana ihanga amansi ya Afrika bagira ngo aha Kenya ngo aha Uganda ngo aha Tanzania ngo aha Rwanda nebindi umwaka gwari kumarwenda nkaga nebiri nugo twatunga ihanga rya Uganda ebendera ya Burayi ya Britain Union Jack bagishumya ebendera ya Uganda yinamuka konka haga bwa roberemezi constitution yibakorera Manchester
eyabire neza kutuyamba umubwiye twaze yagabwera mu entambasiyo ku ishatu ez'abakubuzi batera mukana entambasiyo yo kubanza bagera ngo president wo kubanza abari kabaka wa Buganda ngo konka prime minister oratoranwe ngo abe ari ngo abe ine executive powers kimanyisa ngo kiyacho mu president rwakwata kikirize konka prime minister yakikiriza nikiba cyakora atege yabe entambasiyo yo kubanza entambasiyo ya kabiri bagera ngo amashaza abiri ebuyaga na Bugangizi agabajungu babere bakireka barega bagagabire Buganda nkakasimu nkugarise bwire gayenda kutera karuru batera karuru baganda ko bakabona bakweta referendum eyira bagarike wabo nari baguma nagarike bunyoro ninga bagumeka bagabake Buganda bagarike bazayi barkwenda okay entambasi yoko yakashatu bagira ngo tuza kutora nabebembezi turabirumbi bina by'ubutegeki haza ubwirogo aba France bagabaretse dini y'abakristo n'aba Britain baretse dini y'abakristayo bashanga abasalamu mbwe n'umukwegesa turiyo twaiza kutunga independence za kutera ubururu bw'abebembezi haba hekibina aba France bahabara abakristo abaye bakubwirwe bari mu Uganda babajya ngo hari ekibina kirungi ngo nabaketa DP tababajya ngo Democratic Party bajya ngo nabaketa dini ya papa abakristo bona bazumu DP abakristayo bona babagera ngo hariho kibina kirungi baketa UPC tabajya ngo ni Uganda People's Congress bajya ngo ni United Peoples of Canterbury kurugogo abakristayo bona bazumu UPC okotarho baza veri bakurikirana na bagifura mu kurugajunze hati ezentambasi yo kwishatu omyaka na yonka turigiye kutunga independence umwaka gwa nkaga na mukaga Uganda kafwe ku mwiruma bware twaki bajya ngo bono bwire biyagana Bugangizi kutera karuru kabo aza ujuke ngo turiyo tugamba iki tukuteka teka president Mchechu yes manye cyangwa no kugira ngo to expecting ahiturije ahitwagiye kutunga kucungurwa nahitukuza nahitwahika nahiturukuza mbwenyo akanja kakacyansi nyenda kakosa kugira ngo oriya orikuza ku celebrating izari nyenchakari otarare yabere muri yeje bindi yo ningamba mutere cyane kirungi abe nareba habwenye tseme kuba nsima ntujabuza ngutwabari barreted now ababu yagana Bugangizi baca mu gubone bendagaruka bunyoro owabo kabaka wabara president Mutenza wa kabiri yayanga Obote wabara prime minister yagira ngo yakitaho umukono okotaro kurugogo twatandike ntaro Obote kuyaza ho kifuba yeyihaho bugabe yataho niba kweta pigeon hole constitution hatkurugobwo engenderwa he Manchester twageragaho twazumuri yecyo amin kuyahambira Obote nawe hati yajya ati egi constitution teine mugasho yatandika kosa decrease yaragira ubwo we yabinga n'abahindi nabyona hati ecyabe kiruho cy'wantu ogamba wabe yareta nempituruzo haro no waretse no wakingira hiya bene leta twahikobwire ubu twatunga president kumara hebero nkaga na bibiri byonga rure bareta banaisa and by that time you can imagine kuza kuba president mu Uganda oko kikacicurwa mu Tanzania nambwe nkaroro bambuza bakamutera inyuka wekitini Nyerere yabuza wekitini Obote atono ho wakugarra mu Uganda ukaba umwebembezi atwa kureta rakari okatene na program bamutera you are the president of Uganda, what are you talking about? Bamureta buguru takora hansi yaba president hati omuntu yareba nkati ntwemerera tukatera president uturukwenda takumangwa rono bwire obwo mu ihangeri ndi yabe nduca mwarabe president wa okay so reka mubuze akamuherudara ariyejo party abamwe kubagize ngo kitinza president n'abakutebekana so mukoro gwanyensha kari ngo nuza gukorwa mu bende abamwe bayenda kukita mu politics ngo mubende ngo ine cyango cyakozere umuguru kuri barreting ihanga ritu nkonkeje myaka yo nashatu na mwenda ngo bosere bagenagire nyuma ngo ekeberayo mutine kikorwayo now atezo no politics engutezo rukorwa mu Uganda yona na mubende nuzikorwayo
amashomero kazibe za city schools kagaba amashomero y'abantu kagaba government na mbende gariyo nubwo akaba amarwaro aga government n'agabantu buntu nayo gariyo so haro cheka na kimwe cya Uganda echebirwe nyuma kureka buri cheka police negera ngo it is a private sector led economy police ya government yarwanyisiza negera ngo buri munya Uganda agira iki yakora kibangire government ebyeriyo nekora abwe ntunguka icweka cy'urumu nabwo icyo nkoku baza mbende nyinshi kare omwako gundi nabwo bariyaza mu region ndijo omwako gundi turiya celebrating handi mpaka twetorere ibicweka bya Uganda yona so ezo politics zibatera cyamubende ngwe kagumenyima hey ne kirukorwa mu Uganda ekitakozwe mu bende okay ebi bicweka nibasopta shana of course ahabwa imbera yiha yensi kunka nitekateka government akwa mbende ine abajocherwa ba government ine ba RDC ine ba DPC ine ba member wa parliament ine ba C5 chairperson ine ba nitekateka ubwo kugira ngo kandi inagirwe nyuma nibasa kuba inagirwe nyuma abantu bayo umwami tur nawe nyenchakare nature shukuru to expecting president kugamba kunkana nerizoba kana za gambra ihanga ryona na Sky TV neza kuba mwesire bumurro twenda kuri preemptinga ebyarkuruza gamba kwa turi mu speech ye konkanka abantu be to expecting certain things kutagira ebyamweba ubundi kokondaho mbweno expect no teka kwa kuzagamba atugambira biha wabare bono nyencha no public holiday kandi yabaho sandi. So Ugandans are so emotive about religion. Religion? Yes. Okay. Yes. Very, very passionate and emotive about religion. So Nyencha Nora President Nagamba between saa mukaga na saa mwenda abantu bengi baba kiri mu makanisa gawo. So ningira ngo message abamo kugira baha hati kigwiri abahagize baseno ompira gwa Arsenal na Wolves no guhikume na 2 so saa hemu na dakika 15 no guhira saa 2 te radio zanye na TV muri president addressie neberi nkuru kandi nene katinga across nasima commissioner kadamchunguzi history eya konka history ejo ni no buzibwa ina rimbuli our major weakness as a party nyono bunkuba nyine bagama banju ngo bagambiri our major weakness hate history haro abantu abakujimanya baroho kandi bakuru kandi abakugira ngo mazima ko yagamba mazima twarigara halo nabakujya kugita hanso kabatera bakagira ngo sebo no mahalo halo msaidio muko witwa kariyo na gambo meeting abantu bakabata kwenda kurebya kugamba bona bakagira bati bakwatomba ya bagira bati atiyowe obiya mazere na chiki 10 abirora byashoba yabriga everybody everyone was so hatini twine Genesis yaka 3:18 tubakwenda kumanya kikira ari kigwire is another topic konka obwira bushikire tutandike kugamba habintu ebikurizonetinga nensonga z'abana ababulikiro omumbere itulumu bwasazimu sukali ekataluho ekeiza no problem omwana sukali wo hata narora nibagura kira 5 ziba zikira so tokumugambira sukali ekataluho kandi omwana akijya Google akitamu sukali muletera ngo nereta diabetes mulereta ati ndio kusima ngusoda ndio kutera munga dere tujye tugambira abantu twaleta soda sukali pendwa negwaza pressure sorry I don't know so abantu baje bayina rimwe ya sukali
sukari benefit yayo ne nukuleta pressure nukuleta manyindwara zo mutima ngo tukaleta soda ezo nendwara z'abakama so buri munyarwanda kabumukama tukaleta mugati ekino kigambira omuntu omwana arigire kusoma law medicine mbara university nomjire tukaleta mugati professor Kasenene Dr. Kasenene asigira tugira muri giha mugati kandi notije gatugamite kaleta mugati hata na ministeri ono manzi ngo kaleta muzo because tusobora kujya hano kugambira abantu kugambite kaleta bizibu umugati sukari soda nebirungi muno byasa izo medical you google tanu advantage yono mujebyo so hati tine kugambira abantu message ejo president ai patile na ajigambaho abana bato kutunga umurumo omwana wa hati owamazire myaka 3 akagraduatinga 2022 ene degree isa kafunze kibanza omwana ogu ali wakakugoso alinzire kutasingira kumerwa ha mupira gwa Arsenal na Wolves kuba mugambere bye tukaleta sukari takwetegereza habwaki nogera ngo twine resist abantu bitu abakuru abakumanye history bona bakitera karu all of them because mamanya president Museveni nabagenzi be na kiza besije nabamugisha muntu ahabihire the state of Uganda konka abana batakumanye history ni kirungi ngo tujibasomese yes konka tukole na hansonga zikuba sasa ensongezo nizaha number 1 and the most important one unemployment abana tabine mirumo president we nagamba ki president nagira ngo kubobo ine ekazina okataho ebya kadamchunguzi yateiro ekazina owe kadamchunguzi nkoko za mahuri abakuri empunu mwerire empunu wite mchagaru unga muteho answer majangu na sindika hata miya kuja kujao stane kuyambe wewe wena gisindika majangu na sindika ente za mate munana nali mukaga eze mukiju umwani hataho president nagira ngo kubo bana okozesa ahafamu ije ya ekazina nubu kuba nokozesa abantu 10 hakuko bebe bintu byona tosoko bukora abantu 10 kubo bana bakozesa ha acres ina mu Uganda twine acres zikurenga miliyoni 7 nikimanyisa ngo already ne tuba twine acres because acres miliyoni 7 kubo dividing by 4 musanzu plus nono tunga almost bude family kubo eba ine acres ina miliyoni 2 za abantu baje mu ekamodo kandi bude family ekamployinga abantu 10 bonka hafo ekamodo nikimanyisa ngo already mwine 20 million employed in the 4 acre model system 20 million abana nibajya bakora ibintu of course ala abantu abina mataka kandi ejo ni message inkuri ya president nobody is talking about it actually and it's a magic bullet kantu kake umukura kora gihugu arigire kutaho kitaramo nareba approach ya Fande Katabazi yes kushanga unuwe ko R1 acre no basa kugikozesa utahize kimwe yes kandi oyemploying nabari bwana ogamba no smart agriculture yes kandi yo kandi actually cyo nyenda kusiba and Sky TV was there Sky TV was there Jeno Kehura Kali Jeno Muhangizo wa n'abandi I was there kitaramo it was very good and informative so message ejo ya president nora president narora hara number 2 chura ya kugamba a low word for mathematics or calculation hinga na release batuwize chibaro what is the chibaro oweitu no kamwenga yabena atura ntulema ebicoli ntubiyenda we don't want to be in a crisis nke abanyana bita abakenya abo kusanga ngo obwira no buka ebicoli baba bokubiha Mexico ngo emereye kuleta posho eri hanyanja for the next 1.5 months we need it konka nabantu cyabasemiri kujyo muri ebyo. Let me give you the mathematics. Ekemo weitu mbajipanyise mtwara 2. Kubotaho ezo kugirema mtwari 10. Ezo kusarura 10 tiyaba 10 amine yokuombera tiyaba 10 okusarura no kusarura. Nozo hamwe saho ezitakurenga 10 zebicoli. Ensaho kubo bara abuli ensaho siringi 5 no hamwe mtwara 5. E season amezi mukaga. Hakuba season mbicoli ni season 2. Kiteiga ne ya season so emetwara 5 kubo gitamu
oteiremu almost aganda ana na munana habokuba halo nebyo kusarura okikumanyisa ngo season yawe ehike muno wagobe mitwale so ito nga government ndugamba ubora ine ekm okuba halo habe ine ekm iwe ebyo tajayo ija omu intensive agriculture tamu mwani tamu chitu cyona ekikurwamo sente habokuba wahika yemo umwana ubona soko ya milioni 12 na 18 omwaka hati ebyo message ni nkuru muno konko bweri nkuru nabahaba kujuhura nabantu bitu abazere bitu abana bitu abali mu matawunu muno ubo twabaha message president akabagira tumuje mu myoga muje mbyanyu mukwekoza omulyebi halumeba halumu arts performing arts omu Uganda kwetagisa kujya kuguza itaka ngunoja heru kusera umurumu ngunoja kujya gukora house made it is your problem because in Uganda kubozi mwana akoraje na answer mwala kubo ozinga ekikondo kino just like this okakunganya ekinugu mutuma gwawo ukatira umuntu ekikondo gold medal in Uganda. Do you know how much gold medal is? Just beating someone. Boxing, tumujeta boxing kali. Beating someone here in Uganda you become rich. So abana bitu tubajana ngo muje muri ebyo. Omutawunu muno yambarara muno. Ba MCs abatali be mukoro abawe ba MCs omabara. Kutamu kizana cha Bebe Cool na cha Bobo Wine wabanu MC akamara jati yo pulo nani ngenda ngazo henderaho ngenda ngo henderaho eshaha zituzahwa ngenda ngo asere mu agire kiyagamba sheha zahwa ngenda ngo asere mu agire kiyagamba yitwe tugira ngo abana banu tubahe hope na opportunities haziri omwana areke kusiba na azungu mu office then twine ba uncles bring me your papers I will see what to do. They will never say what to do. They will never even to mugambiro umwana yes ija hano mutabuni kwasa abana ba DJ road bakwejeso gwa DJ kugira uti I have a team here you know money for Sky TV ya Martin Sugar and others mbaba Friday do you know how yes I have my friends DJ MC Kacheche na Rhythm a night ni milioni mwe mtu arabe a night one single night twine shira gashumba a night milioni 3 so ebyo niyo tugambara aba yes kumanyisa ngo abana bitu basome kujyo muri ebyo no konka oleke kugaraka hamuziri wako kambera burden okagarako kaja no guze cyabanza ngo because talembere opportunity zero and for me as a party and as government abana abantu bagambere where opportunities lie other than telling them where we have got to the country omwami ansrem izake dashika ntabure dashika ishatu kandi tukahendera nani nyenda ngo iwe no kugamba kwa president ugamba kwa president no ku expecting amchi akikwa n'abaturikirize babanze bamanye tukafuna independence umwaka mwakaga n'ebiri okuskarga ikara kurga kaga n'ebiri kushika hati haho imyaka nkaga n'eshatu aha myaka nkaga n'eshatu NRM yatusimya akashatu na mwenda zir government sizindi zikabaga n'imyaka nshuti nkara bakabata kumesho kumanyisango kwarabe haroho achievement itwakubire no tureba ekabire achievement ya NRM kandi witaka batire hari kandi kumaza mana hati nyemba shaba omumwana mugamba yana gamba yana hekolingiro mutuma yana hekolingiro mutuma ke yasigaze ndashikanshe mpaka batire hari buri hanga ryona buri government yona erikube kolira abantu nete ko kutandikira aha kigambo cyo bwegesi hazi hebya magara nebindi ko kandi nienda buri yomwe turikiriza kwa tesimuye abuze amashomera gakukira yo burunjo mu ihango umwe shaheji nagumerende guha waza kwetegereza noza kushanga tuyine za Uganda matazi na mugongo tuyine na magunga tuyine za Kisubi tuyine za Kitovu tuyine za na miryango gayaza budo wanyu naganye ibanda secondary amashomera ga Charuhanga ngobota myaka nkaga na inyuma umbwiro bwabo bote nani muko hanso mbwire bw'abajungu so waza kwetegereza umurembe gwa Museveni Rwanda mwishomero rubonire bya government rukubura tujya kugusobora waba rukunu yambarara ukarwara
oba waza mu kiriniki oba waza mu irwariro ry'ahagombora ko kweza kurema bagira ngo uza harifaro noza kushanga irwariro ero bakusindikamo iryo nkarata ry'umurembo nico kimwe na no tuzibanda ito bakusindika kagongo nirye kereziya iryo myaka yarwo mu Rwanda biro kwesha twena kunuya nabakusindika haryambariraha so ko kuza kwetegereza abakubahereze kwija batuhereza ya district bagira ngo mutupumera aha batiteraho 10 points program very good bateka muza democracy niya kuleta hano okurwanisa government okurwanisa corruption batekamo democracy niya kuleta hano inganda nk'ibyabire bero karema nyugu no muganda n'umunyankore no muki konka waza kwetegereza ebyo byenyine barwanirire yadistika yibatwire bo benyine uko bapumire yagira ngo imwe tumushikize na 50%. Ahubwo kuba ko kuza ushanga democracy term nibyo tuganira hebye electoral reforms democracy term akasheshe nabushesha Jonas Linga RDC mutwana tugamba hata lumdusuba I think you know akoraje be fair to us democracy ogunu ya muleta hano ariyo najya kuregisteringa a political party with the register of parties for government economy yana agamba self sustaining eduka ya kuguramu ibanda 70% of the products nari nagwagambe shikambure cha muhenderera so hendera konko tabiye RM waza kuwa kubire no comparinga uko mushija mukuru kuyagamba tukubire no comparinga no bwiro bwa bamini comparing oti jiroti NRM rukwijaha Uganda ke ryarengo rumwe na Singapore Uganda ke ryarengo rumwe na mahanga nka United Arab Emirates hatoteka ha United Arab Emirates oteka ha Singapore oteka ha Kenya oteka ha Tanzania oteka ha Uganda hati tutandike turere mu economy abanya-Uganda ni batasiya zingahi aba Dubai ni batasiya zingahi utongera aho Dubai ni exporting zingahi alekera tumushobore ni importing gachi ninga na exporting gachi Uganda ni exporting gachi so ko kuza kwetegereza omurembe ogwa movement gubiro murembe echo kubanza bwo kweyendeza na no gukuri nico kurebera nakace akarukubanika korwa nabateko kubanza bakarya aha murembo rwari ryo tindo rwa katete bagire ngo urukoze rwo bishatu 5 konka ko rare bivari bifomane pichiyato mere cyoma kikakuka ukareba hansi ukabiri hatari yesimindi ubarabare ushanga urutindo rwa bishatu 5 inakicho sensi urukoze rwe miliyoni 9 ubwo nawe meya muri nabireho nibibaho konka biro mu bushuma ukwatusanga umwami na nyenda ngo hendereraho eshahazitu zahwayo narushaba ngo simbure just okusibura tagagamba kindi ebare munonga wa government mwongere dashika yazangi ibi nyenda kusima muzeyitime tumwetowe ngufire arakamwenge program takugergaho no buhawuzwe n'ubwingi konkana kugira ngo twatunga amasumu nyenda kusima batahi banje ko kutwanta debatinga kandi nsime Sky TV ahabo kutereza mu gishogu kuhabarana n'abanya-Uganda kandi abantu mwe n'aba-Uganda nimbatengera ekiro kirungi cyanye ncyakare twena tujaguze aho ko nshonga yo kujaguza yeroho no mwana wanje ugumura munanje no gwarayaze igumbwira bwa president Museveni mwebyenyi matarabirebere konka imwa babirebere mu byegesa abana banyu kituretere okwe kundura umwihanga kigenderere kandi tushemerwe kandi uriyo mwagira iki yakora ukurenga yayongera cyayima yebare munonga ikigambo cya muheru so ndukuhendera hati Museveni kutwayemeriye bagira ngo sibure tubagira ngo gamba Museveni kandi Museveni aharo so kuyayorekera abantu Kampala hibarukuza ati yimuka yabashuka ibanga ngo sibure barubindi bajonu babakoratire bo bamangu usibure sebo onkambenu nyewenda kusibura abanya-Uganda ibintu zo mu bururu kandi hati yakwechekingo mu registers nyaburamwe muzo mu registers ko rashango tarumu ningo kwenda kwindura kuza kutera handi ohinduze kugira ngo nyencha kare tuturabe tugira ngo katutera karuru government erigeho ni wotekeho ni woshanga kawe karo kandi nyencha kare ikigambo cya muheru sebo tumanyamanya abantu abantu baturiye bari munonga iftoni ni moderator bari postinga je rukunde gumeho omwami government eji etakizire Museveni
akalo university mu Makere university kandi umunywana wanje twe yasomire best in Africa ogutwe yasomire akasomera umuzeyizire gwa nyuma omasomera gayagamba hugona to yasomire nabageze be to basomire his brothers and sisters to basomire bakasomera omarwaro omasomero agezire gwa nyuma umurembe gwa president Museveni ogu mukazuwe takuzaro mwirwaro eri yakoze robote neriri private ni nkora ya government yo kugira ngo na private sector ikigambo cyawo cyamuheruka nawe so og is a full beneficiary of social services so kana na sente zeminyeto drastic sente zeminyeto akazitunga okay let him say even I have the record akasente ngugu and on record takazigaraga no muheda chikanje sente zeminyeto basebo nabanyabo abakutureba basebo nabanyabo abarevi twa Sky TV twenda kusima mronga abariyo batureba ishengero program kandi nisha kugumzamu aharwa mukaga urukwija kurgashaha ishengero nzagurukamu kurgashaha ina kuseshaha mukaga burwa mukaga yogume oteho kandi Bowazi nuwe wa Mongolia nuwe arikuba na ahabwa Bowazi wa Mongolia akoraje Edwin nyira kusima batahi banje kada mucunguzi umwami John Turu nawe hamwe na no mwami Ansel mubuze senta kasasura tukamugota Sky TV mugumeho Sky TV irakarya abantu